13 Tim Kalin, 14 Žan Černivec, 17 Marko Vidič, 15 Rok Šporar, 16 Nals Rajnar in številko 18 Vid Kove Bjedov. Glavni trener Borut Antončič, pomočnik trenerja Goran Markovič, uradni predstavnik kluba Brinje Grosuplje Janez Kovačič. Bravo, vratno. Ajde Škof. Krali za to, Lepo. Oj, džama, gdje dore. Jednak je dao, gdje dao? Liga! Isto radi. Ali igraš svi šut, maš. Dobro. Bravo, šut! Ja sam ne vjerujem. Ti smo se prijavili zadnje?